Nå, dreng. Hvordan tror vi kan ændre udviklingen af terrorisme i de fremtidige år? Det ved jeg sgu ikke. Altså, hvad tænker du umiddelbart, Thor? Jeg tænker, at hvis man rigtig gerne vil mindske risikoen for terrorisme, Ja. så skulle man nok gøre det ikke sikkerheden større. Ja. Gøre det sværere at komme ind med våben og sådan noget. Ja. 100. Man kunne for eksempel sætte vagter ude på gaderne. Og det er smart. Ja, det synes jeg også. Og så tage for tilfældige folk ud til en visitering. Så vi kan sige, Lukas, jeg tror du har et våben på dig, må jeg lige visitere. Men altså, kunne der ikke være nogen ulemper ved det, tror du? Det kunne godt være noget etnicitet eller sådan noget. Racisme. Ja. Altså, jeg tænker sådan lidt, hvis nu man tænker sådan på begivenheder som sådan noget som 9/11, ikke også, så kunne man jo eventuelt bygge, altså alle bygninger af hærdet stål og varmeresistent isolering. Altså fuldstændig ligesom de der sorte bokse i fly, der er lavet til, kender I ikke dem? Jo, de der er lavet til at optage lyd og sådan så, og ikke gå i stykker, sådan så man kan opklare hvad der sådan går galt under flystyret og sådan noget. Det er nok lidt svært at implementere, men altså hvad tænker du, Moni? Man kan jo også gøre det endnu sværere for våben. Man kunne for eksempel have en lægeerklæring på, at man kan klare det og sådan noget. Eller man skulle igennem sådan en test inde i våbenforretningen, eller man kunne bare sådan udrydde alle våben, undtaget for alle de ufarlige ting som jagt, lærskydning og alt det der. Nå, tak for i dag. Came in like a missile, like a fireball missile across from the New York harbor side, I guess from the Newark direction. It came in like a spear. It just speared through the building like a fireball. You know, you can see the cut of the incision into the building is sideways, so the plane was slightly on its side, and that's why it made me think maybe it was in distress. But then when it obviously hit, there was almost no doubt that it was intentional. I dropped the phone, and my arms dropped to my side, and I just heard everybody in the office say, "Get out, get out." And then it was when I was heading down on 27, just about 27, didn't hear an explosion. All of a sudden, the staircase moved, and a crack in the wall appeared, maybe about 6 or 8 inches. I kept on looking at the numbers coming down the stairwell, 15, 14, counting, and then I actually thought, I can make it. And when I got out, I looked like I've never seen war up close, but today I have. You know, I said that's going to go down like the first one, and it came down, and it was just this sound, this rumble, and this mass cloud coming at us. It's intense. At that point, we decided just to get out of there. People were just going crazy at that point, evacuating. Everybody go straight. This ambulance is about 100 feet ahead. Evacuating this part of Manhattan. Clear out of here now. Folks, we are evacuating this part of Manhattan. Get out of